Tole je pa zrihtano. Glej to. Meglenke, te hude rad kape, školka stezice, ta oran kolan. Le, sparko. Ok. Spasiba. Model je v naši roki. Če pa tale model ni bil šiv, ja, pa čist možno, da je rad z aviona skakal. Kam greš? Ej, prid sa mno. Lega ritonja. Dober tek, stari. Po moje Alena še bolj vesela kao on. Aha, za desert je pa poscal. Evo Volga, da. Jure Gregorčič bi rekel, da je to kraljica ruskih avtocest. Pa prehajamo v Omsk. Do you have any idea what this river is? Irtish river? Ok. Kako se sonce lepo od nje odbija zdaj. Opa, tole pa zdaj ne bo fajn, ej. Zdaj se go stavil, pa je mogel tablico sneti. Ej, čak malo, se avto je butno, nej. Rešili smo gasilstvo na tlele. Kajen gre na tovornjak. Na poti iz Omska v Novosibirsk. Minus 28 ima pa že druga pesem, moram priznati. Zdaj sebe snema. Kaj? Mene snema. Minus 28, Sibirija. Kva zdaj ime? To je pa naš hotel. What? Документы, Табличками вы покинули помещение. Attention please, there is a fire. Please follow the emergency exit and evacuate the building calmly. Произошло задымление. Просьба без паники покинуть. Please follow the emergency exit. There is a fire. Attention. Из помещений без паники покинуть помещение, эвакуации и табличками выход. Attention please. Please follow the emergency exit. Просьба без паники. There is a fire. Please follow the emergency exit. Паники покинуть помещение. 20 štuk, to je tek po stopnicah, kaj na kristalko. Oh, fuck. Fuck, pa luč sem pustil v sobi.